Mimi ameno kase ya yegusu atwe yebuse yede Mami Agradaa Evangelist Patricia Esiedua Esiama Ebefi Police Hospital aba na reporter police for the beba be kyerɛ sɛ ɔnyam ɛno ansa na yebehu sɛ obekɔ fie ne ana sɛ onkɔ fie ne meka ne sɛ ya na sɛ ahwɛfo ne etiefo bɛka ya ɛyɛ mfimpi mienu ɛne edonu mienu ɛne mfimpi mienu ɛne edonu miensa 2022-2023 eba na mu ɛna Mami Agradaa ɛkɔsisa sika bebree bi bɛ 200 notes ɛde bɛtena social media sɛ obeye watch night na obechiche sika nti wo abeba bia obema obi eye video a okọ social media ene ebeda ho ma e trendy pa ye to sa from all night way October on the 7th now October no blessing month and remember say this month is spiritual transformation month and unti and heavyweight champion ye donated 3 billion at the pastor fee ho any 1 2 3 4 5 way 1 billion na adechi en ne nipa dom ekugu na asore dem ho se omukọ akọjiji sika ni bi na nya nsam to afa die omukọ ye bi se omunya ntoma ebi se omunya sika ebi so kra kye se odigi wo sika ewi akire no se sika no so bebo ho ama wan fa ama won ye ba sorry na so ba ma sika waje obi 20 million bi 10 million 5 million wajiji nkofo sika bebe owie no sika na so de be ma no afa ama na de problem bebe na aba no na akoda ne ntokwa ma posifo be mu am ye be chem case no be ye bebre ye de bi call circuit court 4 circuit court 9 circuit court 10 na no mu ena bra ye che na na say aye bibia ho bebre aposifo e kan ni nyina sambo mu e ma e be ye ba ko de friend consolidation no ti e consolidate na ni nyina be ye ba ko ena ye de to circuit court 10 eyo oba penny Evelyn Asamoah e court nti ono na edi asem aposifo fra dance for makom ye nsam o be di dance e kire ye bo video e wo court dem kura na e kire time a oba ye asori dem ho ka so be chiche sika no na ade but videos ni na e wo court dem di dance e tia Agradaa na e bra ye wie na Agradaa e file the friend submission of no case e kire the prosecution ntimi improve case bi e tia no e so be yi ne ho ano e wo ho eno enotemuafo Evelyn Asamoah release e dey bi o maame wo anu ye na video ye hwe hey baba Agradaa maba no na obeso ka senchire enti e so be yi ho ano eno na Agradaa ka so be free adansefo maako aduosia enum 65 witnesses menua 65 no enti na mfre enum mpo ofre be mienu miensa bi